Praise the Lord. Hallelujah. Empumalanga, entshonalanga naseningizimu nasenyakatho la kufinyelela khona umsakato werera. Umfundisi Seneliso Mnisi uyaphilisa egameni la Jesu. Nkosi yami, lesigi lesi bazalwane siyohlala sinjalo nje nasithi VOC hello. Siyambonga uNkulunkulu, ngiyakholwa ukuthi niphilile bazalwane. Siyabonga kakhulu ku video yangalesihlanu njoba sathembisa kuthi nawe share nalokuthi nje kuningi lesingakusho bazalwane. Nathi sokonke kuyasithobisa, kuyasimangalisa. Into yaNkulunkulu vele injengemlilo wasebusika. Nawe nje siyacela ukuthi uchubeke konke lokufunzako ukutype lapha. Nyalo nje ngiyacela ukuthi lokhu le message isho, ngicela nje ubhalela amagama lawa ukuthi ngimphetha kahle 2024. Hayi ngoba kuthiwe iliphiye staff asiphele iyeda nje lenye iliphiye nabe staff esikhona 2028 even na 2025 nalokuthi nje ngimphetha kahle 2025 usho ukuthi ngesencele ngicela ukubala nje kube mbalo ungaka type usho ukuthi ngesencele kungaba imali takho uyaphronyothwa soneta imali ibhizinisi yakho ifuyo takho tiyanza kusho ukuthi uyashada lona loshade naye sokuthi awudivorce senilungisile inkinga leti kuningi nje ukuthi athi umnyaka nguphetha kahle sekuyangena ke nalokuthi kude tingoti niyathi nenzabe tingoti emgwaqweni uyashayelelwa ngisengakhuluma labanye nje ukuthi indakuva nje sitakuchaza emalanga saqhubeka ngoba ngishito ngathi uNkulunkulu usiphe le channel sibekuse ngababe nje lohloniphekile ufase ethayi wakhe nemoto yakhe yasavisa kahle futhi naloko isavisa yakhe isavisa kahle emagaraji noma ke leto tindlela leti kahle ikahle imoto uyicheckile uyathi njenga driver athi imoto uyayidumisa kahle itoshisa kahle ayichecka you move around the car phinze lo baba uyathandaza but ukhanzakala ukuthi kuthiwa kunanawo kuthiwa dithakamiso diphathamiso something like that nale gama ngathi lingibalekela njani dithikabetho yes dithikabetho basho bathi tilwane ingomo nje ngangena bangaki nje bantu lesibadiko lokakhansi owafa bekavika inja ngoba kuyathuke usukubhrike nje nami nje ngase ngagibela labanye kusafika lokho kuthiwa timfish tingulube lo mvuka brika babe lo muntu bacishe bamthuka labanye ubrikela inja vele sacishe sagicika lapha so ngaleso into kathi kuthuza ndithi nje manya lamgwaqweni lesi sikhathi ngaba abantu khansi ushayisa umuntu uyabona kufelwa umuntu then ke kuphindze futhi kube khona since kuphambalathi imoto umuntu ushayela udzakiwe yabo imoto yakho iservisile kwendile konke but ingoti beyingenteka ngisho kanjalo so konke lokho ke na ukhuluma lamagama mina ngimphetha kahle 2024 kusho le mikhakha leyo ke ngesencele ukuthi kude tingoti imibane kuyathusa lokho na ubuke report because lokushisa vele uyakubona ukuthi umbane akuthanzi la kushisa khona lokunye akusikwe emaloyo nje sengilesimo kugeduka tangcotho ngiphindze nginivundise nje bashita ukuthi na uhamba buka simo selitulu besides naku lesikuthandazele nje lengibhalile ku status ukuthi siyabonga kulabo lababutako kalozithi hey mfundisi yebo ke labanye bavama ukuthi nabevathi kunje sitshelene ekhaya kithi kuthandazwa njani yes phinze labanye baba ngamasotsha babe khona ukuthi bemala thine nje namhla sithandazile nebantwana bahamba bawuphumula isikhashana esincane bo 3 hours kwathi ngabo 12 kwaba khona sabuya sema esikhaleni kwaphinze futhi kwawuphunyulwa le kubo 3 shothi 1.5 hours 4:30 sebavukile yabo kude lithuba lokulala yini bese naloko silokuthi ugcola athi ikhukhula sikukhulumile ke lokuningi seningakucabanga ngalo nje ngiyathanza sibantu kubanikeza isithombe nakhona ke labanye bafuna bese sengibanikeza ingalo yonke lesikhathi singethe sangivumela afuna bese uyabona nje uba like asengimkopela umtshali la ngoba vele kwashiwo ukuthi esontweni asiki yova uNkulunkulu siya kuyo confirm it's not about lo mfundisi dilungiselela phila bungcwele ufunze live nayo esontweni awuyova uNkulunkulu wathi esontweni sokuthulile njengoba nibone emabandleneni esontweni sesiyela kuyo confirm atinto in that way utathanza kusoma esontweni kuyadlalwa ukhanzi khona uNkulunkulu lakukhulumile kuwe futhi ke kumnanzi akathi inceke ikhuluma into leti la kuwe lesokugcotshwa kulamalanga esontweni asiki yova uNkulunkulu siya kuyo confirm uNkulunkulu idana lokuncane nawe kwakho bese tikhuni tiyahlangana nalaba ke kuba khona ukuthandazwa kanje senginebele so besisimbi lesimo nalokuthi niyathi sichamukaphi ke sabhala ku Facebook ukuthi bazana lo akadlela ama chapters nawo labanye
baresponda. Sebabodwa-ke laba khanzala ukuthi bayathula nje. Kanti phela le naku nje lesakwenda lo iminyaka ukuthi nga-exactly 9:15 besifaka i-CD inye. Labanye ngiyakhumbula nje bahamba, labanye bapaka ngasemabhodlela sitolo, labanye njenganyalo nje nasingathi siyabekisa. Namhla kungumsombuluko. Nasingathi nje siyacela bazana ukuthi kuthathi kusasa, njengoba nje solo siyachubeka kuthandazela i-Central Bank. Kuthathi kusasa sitabe sithandaza, sibekise sonke nje ukuthi isikhathi singathi sikhona lo ngazothi mhlambe ubuye esontweni. Ngiyamthanza lo 9:15 nakuphela indzaba ekugcina tanga 9. Kube khona futhi sonke-ke bazalwane sifake ingoma yinye. Kungasilo ingoma temfundisi. Lezi sikhathi kuyendeka sekusivama kusebenzisa leti yethu ingoma. Niyatata ingoma tethu tiningi. Kube khona ukuthi sifaka nayo ingoma naye njengoba senda nje lapha nje sasebenzisa le ngoma nalethi kuwe wedwa, lesiphinza more than 13 times. Kuwe wedwa wena lohlede ngazimlweni. Swaziland by then is laying herself before you. So sonke safaka leyo CD leyo ngalo 9:15. Emva kwalokho kwaba khona sifake na repeat. Kwase-ke sokuyathandazwa yabo. So nasingathi-ke idolobha ngibekisela la doda nami mathapha apho ezulwini, Mbabane Manzini. Bese kuyaphuma phambi kwesiteki bonhlangano ngoba vele nikhona. Nako lesikuphekakho. So nalapha-ke kube lula, labanye labasibambisile sakhona, phindze basitshela labanye yakhona ama-audio abo nasinganivisa, barekhodile selitulu liyana selicaleni, mvuze licaleni, sathi sitakhuluma amagama lapha, sekude-ke bantwana labakhukukakho. Phindze akugeduku tindlu tena ziphephuka. So ngale attitude yebantu umbabile ukhulu nje. Ngiko kuthiwa ngeSiswati ushaya isandla lesisemlonyeni. Futhi lokho bazalwane noma singakuthandazela kangaka kukhona labangeke bashintshe. Noma bangiva ngikhuluma. Uthi bude nje naku labaningi lesibakhulise ngakho ukuthi kuyendeka ekomidini bantu bangi7. Bani nje kuyendeka belukhuni. Awukubambe nje lo moya ubelukhuni. NaJudas lesi iBhayibheli wathi lo moya naso umshile wasanguluka. Ngiyakhumbula wamikisa imali. Ngoba bekufuna afeze le nkonzo phela Jesu bekade wafika kanjani vele esiphambanweni. Ngoba kunebantu abasebenziswako nje. Bese lo moya uyakushiya. So uyasanguluka. Yathi namhla ekomidini nje bengilikhulu. Uthi udliwa amahloni. It's an attitude. Namhla libafati badrobe inyama. Ngile lathi kumfundisi, these are the things that you need to pray for. Kuthi nje yini ukuthi namhla umudi namhla kunjani. So sakha i-team. Ngiko sisibonga kulabo beni labakhona ukugijimisa umlayeto kanjalo. So kuloko nje sikunqobile, yebo-ke kusetha lokunye. So bengisathi-ke le ndzaba nababuka nami nje ngokwati science. Vele le ndzaba lena titawukhula tinombolo tebantu abashaya litulo umbane ngoba sokushisa kakhulu. Lesathi-ke uma vele kuthiwa litulo noma lesimo basichazile, asivule namafastelo endlini. Nangabe kwendekile uphutile nawufika litulo ncebe libona liyachamuka lapha ngesheya, manje uchafata ifan, ibhunyise lo moya ekhokho uvule amafastelo konke namakhethini. Dawati-ke sinalichubeka selithuma, so yadi ukuthi usafe because umbane la kushisa khona, but asisho sibese siyathuka kanjalo noma sihamba. Sihlale sibekisa nje emgwaqweni engathi iflat le nawusuka kubomba kwe-steak la kubo Sipofaneni uya kubo Big Ben bolavumisa. Lesiyishwa lavumisa udala kamanzini. Sekuyendeka kunelitulo ke lapho sangcotho. Imoto seyiba yini ntawungena kuphi? So ishayeke ema-windscreen yakbo. Ngiko-ke lokho lokungenako lokho ukuthi nje nawuthi mina ngimphetha kahle 2024. Kanjalo-ke ngiyayithanda le ngasekudla. Ngiko ngithi konke lokuphonyothwa, kushada, kuthola imali, imoto, ini ukuthi awugula ulala esibhedlela awuthola utangcotha awushaya umbane. Konke kungasencele ngesekudla-ke bese kuba kunayindzaba nayo ukuthi nawuthi ngimphetha kahle 2024. Bakhona abantu iBhayibheli lithi labanye bafele ngumkhumbi wekukholwa. Bakhona labanye lokho bana sekasinziswa. Labanye usinzisiwe but uneliphunga. Ahlabela lapha praise team nje basabekisa nje sesathandazela iyouth nangalesihlanje nje bazona siyabonga. Phindze futhi nabani solo siyamema ngalesihlanje. Solo siyayenda le half night prayer bazona after one. This time sihambe nga2 ngoba solo abantu baya ngokuya. Lokuthi sinalokuthi nje buyani kancane nembani ucala cathuthe bazona labanye bese bahibikile vele buthongo. So nanyalo-ke solo lesihlanu sithivulile tandla sisigcine lesikhathi ngoba ngakhathi sicala kanye laba bese bafika ngabo-8 yabona nasofuna phinze ubuyele emuva. This is pure teaching. Sihamba kanye nyalo nje sikulungiseleleni manje ubone ukuthi wenda njani. So siyacela abazalwane ukuthi sikhone ukubambisana kulelo hlangothi lelo. So bakhona labanye abafele ngumkhumbi wekukholwa. So besithandazela kuyouth kuba khona nje khansi kuyajolana lapha bani so ushadile noma uyashada bani so uyalimala ukuthi angitshelanga mina ini kunini nje. Phindze nakhona sakuchazela silabantu abasha laba bathi ngaluthando.
nasifake emavidiyo abo saphinze sichubeke-ke bazalwane, kunemavidiyo nje lesiwathathako labanye ngamakwaya lesiwadiko bese-ke babuka abantu abasha sibahlabela bagcoke njani. Yebo kasingeni kakhulu lokho, but kuba nje ukuthi let's not accuse them, asihlale phansi sibabonise lokhu nalokhu mfanami kwende kanje yini, sakha sive lesiyembili. Don't judge somebody ungakeva iside yakhe. Labanye kuba khona ukuthi vele ngiko nje sithi do the do's, the don'ts will disappear. Lo mfo amfaka lelivi utawubona yena nakangena esitolo ukuthi njengathi nje kube khona uloku mnisa ukugcoka, but wapho ukuthi yoti ningajoli ningagcoka nje labantu. Anyways, sengilinye topic but I'm glad kukhona la kulama video khona la ka-YouTube. Bengisathi-ke labanye bafele kumkhumbi okukholwa. Nawuthi kuwena ngimphetha kahle 2024 kutaba lokuthi kude liphunga wena ukwahlubuki phindze futhi kude netindzebe wena senicabene nje zofuna siyoxolisa kumfundisi kumake mkhokheli likomiti noma-ke brothers bani babes bani makes bani sisi bani after church vele mhlawumbe lokhu ngikhuluma nje itolo khona lomnyathelo uyakubona lokho ukuthi manje-ke ngilutho usene-pride ngiyacela nohambe uyoxolisa futhi kumfundisi wafundzisa ukuthi biblically speaking umuntu lo-initiator i-reconciliation ngilona labamphoqile. Akumele ukuthi hhayi yena uphoce nidamele ede la kimi athi abeke ilanga sisawukhuluma nini. Sikuthathela ukuthi thina sathi Filimoni nje lone chapter yinye eBhayibhelini uyakuchaza kahle. Sathi thina siphoce uNkulunkulu, akazange uNkulunkulu athi ya batawudala ezulwini. Kwehla yena wathumela Jesu to reconcile. IBhayibheli yasho ukuthi sine-reconciliation through Jesus Christ. Sesikuthatha lapho-ke ukuthi vele iba nako lokuthi bantu ukhanzakala ukuthi baphuce wena ucele ukuthi kodani sitokhuluma naNkulunkulu uyasho ku-Isaiah ukuthi wozani sitothetha indaba. Nawe-ke ngiyakucela ukuthi vele bakuphocile but akusuke wena ucele ukuthi futhi nakhona ufika uthi athi ngiyaxolisa into owendlula. Na Mateyu 5 yangichazela kahle lesafundisa ngama-beatitudes uthi nangabe esontweni uyakhumbula ukuthi hey yathi bani niwebhene noma nikhulumisana noma kunento lengathi ligoludla uthi shiya ungayi nje esontweni uyohlabela uyoshumayela nami kube khona ukuthi ungeke utorekhoda la studio, hamba nje ulungise tinto. That's what the Bible says, so that lo mnikelo wakho utowumukeleka nyalo suyamangala hlabelela lo MC inkonzo iyashisha ukuthi nimecelani lo Mateyu chapter number 5 please. So labanye bafele kumkhumbi okhona. So nawe uthi umphetha kahle 2024 kuba lokho ukuthi nje mfundisi I've got joy. Sifundisile-ke lokho ukuthi athi kumnanzi ukuthi ngulu mangabe kumakhata uthi uvuke uthandaza uvele joy because ijoy bazalwane nale peace. Ungabe nje hey sekendele umfundisi labanye nekuye esontweni nje ngelisonto bathi ukudula ngikona lokho lokukhanza awuphethi kahle. Na ukhanza athi mfundisi intokodo yensinziso the joy of my salvation yini lahleke kangaka. It is because of le tinto leti lesethi khulumako, but-ke siyambonga uNkulunkulu because some of you banako lokho. Phindze futhi lokuthi nje labanye mhlambe lamalanga lasele singakawuphethe umnyaka uNkulunkulu tanibhabhatisa ngamandla amoyengcwele labanye batawucala ba-discover tipho tabo because i-baptism it comes with the gift of the Holy Ghost. Kube khona ukuthi nasi sipho sami uyakubo wena nje ngemagama lathi uthayipha nje amagama lathi ngimphetha kahle 2024 sitawenda kanjalo phindze na 2025 but-ke singabese sikwenta sithixo ngoba labanye bayathayipha nawe utawuthayipha nje angibengise nje ukuthi nelihedini elingethi umuntu onasatshwala ulaleli auto suyabhala lapha ngimphetha kahle 2024. Yebo kona ngeke kube ngi-0%, at least nje kuthi ababo 1, 2, 3% maybe kufika kubo 5%, maybe uNkulunkulu angakwenda kufike nakubo 10% ukuthi yena lo dzakiwe nje ukuthi uvila nangumnisi ngemva ngumnisi lokhulumako naye kungamkhanda ukuthi mhlambe uNkulunkulu angampha 10% ukuthi angatholi ingoti mhlambe futhi ncinya sinzizwe ukhanzakala ukuthi awushaya December sayekele kunasatshwala. So asisho ukuthi akwendeki lutho manje inkinga nje bazwana bese into bayenta sithixo ukuthi ngoba mina nje vele sengibhalile bese-ke wena usaphila ibungcwele sobala ukuthi sesithixo lokuthi sobhale lapha. So noma ungabhala but ubomfunza kahle livesi engilithandzako Hebrews 4 verse 2 kuthiwa le livi labaliva alibasitanga because abalihlanganisana nokukholwa. Nawe-ke sobhalile chubeka wente lokufanele usho njalo Luka 12 uthi yini ningathi ncumeli nje kwenta lokudla sho nawe hamba uthethele la ufuna uthethelele khona, hamba uthandaze uzile la ufuna uzile nabe zenje uNkulunkulu elivika udle hamba uxolisa la ufuna uxolisa khona, back up lo tabo kuthayipile lapha phasi losukhulumile kuhlanganise netendo nema-action. James uthi kukholwa lokude imisebenzi kufile. So ngiko nje labanye kuba khona ukuthi nyalo nje langathi sonke simemede sithi Jesu ka12 ka12
utabeseke uNkulunkulu kuqinisile lokuthi asesimemede uNkulunkulu utabese uyasiphilisa emtimbeni uyasipromotha so wena uNkulunkulu siba ne-appetite yokuthandaza. Nanyalo nje langathi type lapho utype ligama lelithi Jesu uliphinze kathathu utase ngiyakubuza kuliqiniso ukuthi kwabe sekungena njengoba ngayichaza lento laba prophet bekweduka laba entatindo kufana nokuthi nje uyatonga umnakathi ufaka imali engaka uyonikela ngayo esontweni ukuthi akubusisa. That thing is true. Phindze futhi nabethe imali kumbe vele soyesaba phindze nangaba khona kuze yathi nangase kube khona nje ukuthi ngithathe namasondlo lasele kube khona nje ukuthi ngidabothe ekseni ngoba bazwana indzaba yokudla kakhulu incotshwa kunathi into lehlele setifundisa kukhona kugcwelela kuma video please listen to it unikele isikhathi nje wathi nje ukuthi channel utaba busy ngayo ngile because lapha this is pure school teaching. So kube khona nje ukuthi onke lama Sundays lamasondlo lasele kube khona nje ukuthi ekseni awuyidli breakfast ne-lunch utaze udle njalo bo after 7-8 lethi nesikhuliswe ngiko noma ke nabe uyakuthanza kudla mana ngathi kanjani phela ngikhuta khona kube khona nje ukuthi ekseni udabopheka thina bomakho upheka nje upheka ukhanzakala ukuthi esontweni noma njalo ngikusho ngiyacela ukuthi isondlo lokucala bazalwane la December lencansi kuthudana sonke ngiyacela nje ukuthi noma ngabe ekseni vele nende macanza nende incwancwa nenda ama-wheatbix ama-cornflakes nje sonke la kangwane emhlaba wonke jikelele seyishithe inkosi ukuthi nje singayidli ibreakfast lakhaya ke ngakhanza ke lokuthi kuzila utobona lamagama ehlala siwakhuluma ukuthi yathi impilo ingemagama kuyendeka abantwana nangabe nanawe nje nangabe uyasebenza ukhanzakala ukuthi utele isikhathi sekudla kushaya bo4 awukaze incena sekuseni nje kube nesimo lesiphuthumako wangadli nasemsebentini noma kusekhaya uyadisebenza kushaya bo4 akwadli breakfast ne-lunch utive ongakalambi but kungathiwa kusasa kuzotobona ukuthi impilo ngemagama life is a series of words kungathiwa nje kusasa nidli lutho so ubona ke abantu sebanti ingopho nje kushaya bo12 umbuso wonze ngoba inkulu lenzaba abazana ukuthi impilo ngemagama nangizesukuma noma kusethendeni abantu bangi-10,000 angibasukumisi ngikhuluma amagama phindze futhi angathi gijima umtela mbabani gijima umtela kamanzini ngikho ngiyawathanza lamagama lazi the word became flesh nanyalo nje impilo nje ithi it's words becoming flesh nangenteka nje sonke sigijime ukuthi umfundisi sihambe siye enhlangano ndabona bonke abantu ngetimoto nalohamba ngepublic sebasenhlangano nawubona even emingcwabo nje kuyenteka sathana loye abantu bafe phindze ngesikhathi umngcwabo uchamuke uNkulunkulu sobona bonke abantu babuthene lapha kwentekeni phindze kusemshadweni awubani phela uyashada kule weekend yathi bengade gijigiji soyakhona ukuchamuke emagama nje ngiko nje abantu ebebengathi kuyadlalwa babite abantu ukuthi ngenda iphathi noma ke ngiyashada ngathi ngenda kanjani nangifika ngiyadlala abazalwane bekhona but anakudla senindakudla kukhona sisakhuluma nabo nje athi vele mfundisi ngathi thina sitinakanga ngani lokuthi life is a series of words impilo ngemagama even nje bangihlale ngibekisa nje nabomandla nabosibuziso nabovusi nabathi nje kuse kule weekend nje ubuhlaba embabane nabo naso babona embabane sekwendeke lo John 1:14 they are words laba kwakhuluma namhla kumsombuluko ukuthi kuse embabane scheme sami siyababona boSipho nabomandla nabosibusiso naba ngibabonile lapha emba ngiyabhekisa nina basembabane ngibabonile lapha ngasemsunduza sebayinyama nemfundisi nakhona umfundisi ngibone steak kuthi ngihambe ngiye steak shothi lamagama I now become flesh kuphe steak phindze kuthi umfundisi awudli for 2 days lo 2 days ngidambonakalisa kudiphenda ukuthi ngibani la ngekhathi ngiko sathi Jesu live la uNkulunkulu akusikho ukuthi ngumlungu Jesu Genesis to Revelation phindze Jesu inkhulumo yasezulwini ngami ngaleso sikhathi njengoba sihlale sithi ngasencele kune logos lekulive Genesis to Revelation bese ngesekudla sekuba neliphimbo lesithi rema make nababe welivi liphimbo laletha nalibhayibheli so ngafundza la eBhayibhelini thou shall not steal besikhuluma ngako nje lokho ngalesihlanu sifundzisa ukuhlumisa tinyo lesibantu abavukele kuma altars sibachazela ngalokho so sathi ke lokuthi hamba uthandaza esteki kude la ngakufundza khona eBhayibhelini so ngibona ngithi ngimukele Jesu nje A na B into yinye but nje ihlukene kabili Jesu nguGenesis to Revelation Jesu ngesencele live la uNkulunkulu then Jesu liphimbo nangithi nje ngimukele Jesu uthi ngimukele Genesis to Revelation ngiko leli Bhayibheli liyakhanukeka nangilifunza ngedeli uyabona nje langathi ngibeka inyama la itolo nje lesifundza nabo ngesondo besifaka emavideo enyama lapha njoba sihlale sichaza
kuthi uyabona inyama nje ngayibona lawa la useke kahle kubo YouTube besifaka inyama lehlukile lenye iyosiwe lenye njani uyibona ukuthi lena uze uve kuvuta tince kulabanye bebasho njalo nangifunza iclass work yabo uthi it's because you are physically existing nalapha-ke nakukhona ukuthi wena nje uyavuka emsebenzini ubukela i-TV akusandeki nje ubena 2 hours ukuthi udle livi le nto yini ngathi khanuke so nawuthi umukele Jesu akusiwe nengoma ithi uhlala kimi nami ngihlala kuye naGalatians uyasho uzayibona nakusasimi lophila kusengiChrist lophila phakathi kwami just like nami nangitala 14 December nje bengathi ngatalwa senginesilevu ngaka bokutaba khona sa umfundisi ocela itoilet vele ngiyaphila hawu umfundisi socela ukuthi nimphakele kudla hawu inceke hey eliplete vele nawe icedzile inceke lapha hey umfundisi simlethele banana le apple kwaba kunye ucedzile sesiyolahlana ngamacembe lapha abanana naleli apple lapha letindumba hawu inceke idlile I'm physically existing so mina vele kune question mark umuntu okhanzakala ukuthi bolesibili bolesithathu iBhayibheli akalifunzi uzolibona ngelesonto especially futhi anse sichamukisile ukuthi Jesu uthi kuMateyu 4 verse number 4 umuntu ngeke aphile ngesinkwa sodwa uphila ngemagama buka laphuma hayi laphume itolo ubusekile ebandleni nanyalo uyabuseka kusasa udzinga emagama akusasa phindze na Jesu uthi usiphe isinkwa sethu semihla ngemihla ngilehlela sikufundisa lokho kumele abanye akubangeni asengiprofethe ke ukuthi abangena phindze nemali bebayithatha ngakusasa beyibola meaning ngifuna bebayithatha every day so nasesichazile ukuthi imali bebayithatha every day na Jesu uthi siphila ngemagama laphuma Mateyu 4 verse number 4 siphila ngemagama laphuma ilaphume number 3 Jesu uthi kuMateyu 6 verse number 9 10 11 uthi nithi nanithandaza nibothi usiphe namhla isinkwa sethu semihla ngemihla konke lokho-ke nangaba ukuva bese sithi nemandi anjenga Jesu noma ukho emandi ku-5,000 litha uyahamba uwakhe lapho uhamba uthele estofini sakho ehandicase emandi ugeze uye emsebenzini esikolweni noma-ke nibasa phasi ekhaya kini which is good kuyamseva gesi nigeze ngapho kubeka ligedlela lapha endani njalo nje niyothota tinkuni kuyamseva gesi yebo kube khona ukuthi ukhalapha nge-10 litha noma i-20 litha ewathele lamanye amanti emgcomeni embodweni nihambe niyogeza lamanti lawa noma kufani kude umlothi nakaceda kugeza athathe amanti awafake ebhodleleni bese wafaka efrijini kusasa uyawafuthumeta lamanti uyageza uyowachitha labageza kushawa nasebhavini bavula stopper ahambe amanti aye kusuweji thina labanye lesigeze endishini sihamba siyochitha emanti ngaphandle ngeke uphize wabuyisela lapha ethangeni 5,000 litha kanjalo-ke uma lo mtimba wethu nawo niyawuva mos nangu lo mtimba nawo nangabe khona-ke ukuthi ufuna emandi manye lahlukahlukene na Jesu munye but ufuna umthole wakho wakusasa wangakhoni lokho kukwenta leli sikhuluma ngako-ke ukuthi hawu labanye bafele kumkhumbi yokukholwa labanye kunjani labanye akusathandaze ngiyayithanda le nto le so Jesu live la nkulunkulu Jesu ingikhuluma yasezulwini ngami ngaleso sikhathi uthi umukele Jesu-ke so kungaba kuningi so lamagaba-ke lawa ekuthi nje ubhale ukuthi ngimphetha kahle 2024 ngicela ukuthi lesiyowathayipha-ke ufike uphoze nje lapha ivideo bese uyothayipha-ke ngiloko lamanye amagama ayavela lapha sikhone kubona bakhona nje la bese bayakweleka lo angisho ukuthi bese kuthi bhu asivele sithi nje bhu ngoba uyacabanga nje nawuthi bonke labantu abhala ngilabathandazela ngilento lesikiyo ukuthi libandla kufuna nje uzulincenge hey bazalwane hey nangi Jesu uyabuya ndasuka nife nesogweni zengani bathi bhu asikwende nje sekulanda amapiki nemafosho lasikwende nje phizelo kuyi noma basikasho ungathola nje liphoyinti elithide ngoba lo munye umuntu kuyendeka abe beti data avule le video bese uyaphoza lapha ukuze ama-data akhe but afunze lama-comments ukhanzakala ukuthi ayisummarizile le sermon so please siyabonga njengalabo benu noma bayi-few ufuna ukuthi utype nje uba nemfundisi wanicalela nje uze lapha uchafade ukuthi read more nje konke nakule sengikukhulumile sekuyogcwala 25 minutes kube khona ukuthi nje wena uyakusummarize so please uNkulunkulu akakubusise sonke-ke ngicela siyobhala ukuthi nami nje sengiyabhala ukuthi ngimphetha kahle 2024 lokhu sesikuchazile and then-ke indzaba yakaVOC-ke bazalwane siyabonga kakhulu sekuthi nje YouTube uba kanjalo but kulokunye bathi nevele sibana lokuthi nakuvakala umlayelo noma bethi ingoma abantu ukuthi bangayiclaima ivideo ukuthi inkinga I think nase sikwende kahle njengoba sasho ukuthi sihlale sibuka nje sigi sekuthi besendani sinifisa lokunye sitawukhona kukwenda but kwanyalo bazane sisemuva kakhulu ngekufundzisa njengoba sesikhulumile nje so asihlaleni sibe ready ngiyacela nje ukuthi ivideo nayo uyithola
kube khona ukuthi seyayilungiselela vele soyamniketa lo mnye njengoba besibuya emsebentini namhla kunguLomsombuluko ukhansi siyophumula labanye bebenta njalo 9:30 akangena kumfundisi sekuba-ke ngiso lesikhathi lesanithile ekuseni sesitaba nako-ke vele yebo-ke ngeke simele ukuthi njengoba namhla kuze kube ngelenye ividiyo ngaleSihlanu phinde simele lesonto kutaba khona nje nalamanye amavidiyo but kula malanga lawa vele kutaba na something special njenganyalo nje ngathi lese ngikukhulumile ku-special but-ke naku lokunye lesikhuluma ekuseni lesakukhuluma nangasemuva kujule kakhulu but ngiyacela ukuthi uthathe ibhuku lakho utobhala kahle ngikhohle kusho la ekucaleni kunana indzaba nayo bazalwane noma ungayibeka ngasekudla noma ngasencele akusho senakubeka ngala kunalamagama lawa lamabili njengoba seyade ukuthi libandla selitawuhlwitha kuna number 1 naligama lokuhlwitha kwelibandla likhona eBhayibhelini ngisengabona lami emavidiyo labanye bathi kuthi igama lethi rapture to be caught up maningi lamagama lawo so i-rapture ikhona kuhlwithwa bese-ke phindze ligama lesibili ayafana lamagama bese kuba nekukhala kwelicilongo and iBhayibheli lithi licilongo lokugcina asingeneke uNkulunkulu uyasimbulela ukuthi bazalwane nasithi kuhlwithwa kwelibandla kutabe ebebesingathi sitawuhlwithwa namhla angakashayi 12 asengibekise nje ngabe kwentiwa yini sinawubekisa bese uphokugcizelela ngoba utase kuthiwa uthi itemnisi sekusivele nje ngihle ngesaba lo ngoba what if ngabe sesekuyendeka labanye benu bese bathi imfundisi nini imilomo yenu ixotshiwe manje so nakwendeka kutabe kuvele hayi ukuthi kwentiwe ngimi so nasingasinamhlanje nga 11:30 libandla liyahlwithwa lokuhlwithwa thina nesitawuhlwithwa kutabe kungasho ukuthi kungasibo ukuthi kuyaqala ngalo 11:30 kutabe kucethelwa because God is Alpha and Omega nikhumbule sikhuluma ngema-modules kuthi ebedishela lokufundisa i-lecturer lokufundisa 4 years angakhona nje kusukela ngoMsombuluko kuya ngesihlanu 5 days bamnikete nje 4 hours loyo thishela 8 nje 4 hours asummarize uzinengilani thatha kunayi subject naye labanye mhlambe bangakhona kulo 4 times 5 shothi 20 hours akhona ukusummarize lo 4 years sitabesenda nakho but-ke uNkulunkulu wakukhanza kuhle ukuthi bohulumende bakhokhe njengeminyaka ukuthi umnyaka wokucala year 2 kanjalo then year 4 so uyagraduate but kumfundisi yena kwakhe kuba buhlungu namhlabani ukhona nangithi ngicala ngiko nje kuyadisturba vele ubona namhlabani ukhona ngalo nje labantu laba bona nje ngathi ude esontweni kanti kukahle ukuthi uhambe in fact bazwane once wako even at local church umfundisi wakho asiyekele nokulova uyathi ukuthi sekuthi-ke kukhona la ngetulu lasachaza khona ukuthi unetinkinga letinjena nje thishela ucala acedze isyllabus bese sengikhani ukuthi exam even at local church yakho nangabe lesibili nje kunenkonzo lo lesibili ngiyabekisa ngalo lesibili lo lesibili lo tafike uNkulunkulu ubeke into ofuna ukuthi kufundise emva kwaloko mhlambe next week ngalesibili kutawuchamuke exam lokusho nabo khona obongekho akusiyindzaba yaNkulunkulu wena nokuthi ulovile ngile ngihlale ngikusho nje ukuthi bakhona labanye benu kanti uNkulunkulu zila 2 days ngibekise ngaloko noma kwesibili omfundisi zila 2 days then noma nokwesibili omfundisi awufunze incwadi yabaseGalatia yonke uyicethe kumbe nje ukuthi angiyifunze kulesizilo sami ngizilile lesibili nangalesithathu ngalesine sengasikhumula sizilo sengiyadla uyathi ke uNkulunkulu ukuthi utawuthi mhlambe ngemgcibelo kulona leliviki letinkinga mhlambe kumaketala mhlambe ngibabetala mhlambe ngusikoni mhlambe ngumalume noma ngumphathi emsebentini lokutawufika seyi-exam ngoba uNkulunkulu uyicedzile isyllabus yokuzila 2 days phindze nokuthi ngifunde incwadi yabaseGalatia anytime uNkulunkulu akathamba esontweni lakho ku-local church noma akathi mnisivuka wende nako uba wati ukuthi Isaiah 46:10 he declares the end from the beginning nabothishela nje next year ngoba kusede thisha longenile ku-2025 bothishela nje bebesingathi i-exam yonke ibhalwa ngoNovember form 1 up to form 5 nase-primary bonke bothishela kusukela ngaJanuwari up to maybe lo November batabe baphusha isyllabus ngeke nje bese into lotakhanzala sibatayifunza kubo July August September bese-ke bonke abantwana ngaFebruary next year sebabhala i-exam nathi-ke sinjalo ukuthi ngihlale ngithi nangikhokha statement ngithi always show up in the days of your syllabus so that you pass every exam uma uNkulunkulu athi angifunde incwadi yabaseGalatia ngizile 2 days angikwende ngoba out of lokuzila 2 days
Kufana nokuthi kunemandla latawufakwa kimi njalo mfana lokuzila 2 days nalokufunda incwadi yabaseGalatia ngalesi academic ngathi kufana nokuthi lokuzila 2 days le ncwadi yabaseGalatia kufana nokuthi ngiyafunda nasikole January to November. Then nase kwenteka-ke sekufika tinkinga lengitati nqoba ngokuthi ngizilile 2 days lokunye kuthiwa ngikhokha imali ngoba nasesontweni kuthiwa nje nakas-MC ngicela bazane sisukume sitonikela ngoba niyanikela emasontweni sitohlanyela. Yes, akusiyo ukuthi ubeka imali ukhuluma amagama noma ngabe ngithene emalangeni ngoba kunetimbi lesitilwa ngemali ngikho nje kuthiwa sonikela lize lisilibhayibheli sibusiswe isandla lesiphaku nalesimukelako. Why? Ngilo MC noma ngasilethani le mali la vele le mali ngisuke ngiyikhulumisi noma ngithene emalangeni babe ngana ngithene emalangeni na ngicela phindze nginikhumbuze kukhona la kuma-video Nkosi ngalo 10 emalanga sengibekise nje bebe ngisesontweni lakho idolo nanga umfundisi kuyacela ukuthi asitonikela sesimboni nayo yasukuma ngimi leli ngibusekile lo MC noma ngathi ya buyisa imali mfundisi akusuye noma le mali angayithatha lo mfundisi awuthenga iCoca-Cola washo njalo lo munye no yena neCoca-Cola yakhe akusuye lobusekile iBhayibheli lithi blessed is the hand that giveth Zenzo 20 chapter number 20. So why kuthi wesana sami sibusekile noma ngabe ngibeke 10 emalangeni nilokuthi ngiko sakushintshela khathi akusekunikela kuhlanyela babe ngana ngithene emalangeni wami itolo betithi ngakubeti ngu10 yes ngana ngithene emalangeni wami nawo ngiyathandaza Nkosi ukuthi angitholi ingodi emgwaqo angishaya litulu angitholi ingodi wethu angigula angilihlazisa ilivangeli bese lapha ngesekuhle Nkosi ngine appetite yokufunda iBhayibheli mina ngiyathandaza mina ngiyazila emva kwaloko sengiyahamba-ke ngiko ngithi anginikeli sengiyohlanyela kungako-ke safunza khona kukhona la kuma-video ukuthi don't be double absent. God is a God of covenant. Yena i-covenant ukuthi mina njalo ngemasondo ku-local church yami your local church ku-local church yami nginikela ngihlanyela ngana imali nayo wendele ukuthi angabe mhlawumbe awukho mana ngitadede izathu lethi ngakuvimba esontweni mane seniyakwenda hayi bese ingcwaba bathi manje umngcwabo songakwenda nathi ulove esontweni hayi thina bekunjani njani labanye beni sebahamba bawucupha ngelesonto akwendiwa lokho mani nibomkhumbula Luka 17 ngigcwalisa siprofeti ukuthi abantu babe bathengisa nize nithengise khona la sontweni asisho ukuthi ungabe uthengisa esontweni khona yima product la kahle kwathengisa esontweni. So kube khona ke lokuthi nangabe ngiyada ngibekise nje ngihlale ngikusho ukuthi inkonzo zemahotela sibe nato la kimi kwathiwa ngingahlanyela imali engaka nakhona-ke nje bangicela ngikufunze nje nje kungene kahle kwangena ngesitayela ngihlale ngisho ngithi lo nkulunkulu lokuceda cala bese uyacala kwaba khona nje nami yathi inkosi yangikhombisa hey ngibona bosimisa si njoba nje benta esikolweni bantwana baphasa kanjena futhi batawukhula abantu labasha nangabe Jesu ngeke abuye bantwana batabala ngibekise nje ukuthi ebe ngaba khona ukuthi hey bosimisa hey bataba bombasada babe bominister noma ke mhlambe vele ukuthi awenteka nje imvethu enkulu bataba bafundisi asengibekise nje lokho nawo longakucedzela so ngasina ngikubona ke lokho ngathi uNkulunkulu manje lokhu ngoba you always pay the price wase ke uNkulunkulu uyakhuluma njalo nakunenkonzo zemaholiday lo khansi yabita noma siyelofini noma sikuphi wena udabohlanyana imali naye nabe ke kanjalo ngiko ngasho ngathi bazalwane kuba specific nje lenzabe kuhlanyela noma ke nakubita ngeminikelo naw utawusukuma noma unikela 100 emalangeni noma ngithene emalangeni nje uthi Deuteronomy 16 verse 16 the mass ngicela umtype lapha ngilokhona ukuthi ngibone ngicela utype nje uthi Deuteronomy noma ungabhala DE kanjalo noma kumbhale wonke nabo uhlula spelling ubhale nje ukuthi Deuteronomy 16:16 usilombhale the mass come before me empty ngisho ngathi bantu bahile ke belumnyanga letha 1 million still 1 million ngoba life is a series of words nangaba kwakhuluma amagama uNkulunkulu uthi you are coming empty bakhona labanye benu ke phindze futhi esikhathi vele ukhanzakala ukuthi beta bakaphathi lutho kulicala phela ukuthi ungethe esontweni ungaphathi umnikelo ngiko kuloko vele sesishaya isikhongothi na ufuna kuva kahle ke akhona lama-video la ngedula sikuchaza khona nyalo nje ngishada ihloko lokuthi yes uNkulunkulu ebebengasinami sengida hey bakana sengishintshile kuhlela kwalozitha sengiyohlala kuphi hey bazwane balenzayo sengidabohlanganyela nani ngemasonto oh amen siyabonga babemnisi so bese kuba khona uNkulunkulu uNkulunkulu is a God of covenant sifundisile ukuthi uNkulunkulu akayiuza mbusisa umuntu uNkulunkulu ubusisa icovenant so nakune covenant ukuthi njalo ngelisonto mina ngihlanye ngicela ngibekisa le mali encane ngoba labanye beni banjalo emalini ningaze nithuka njalo mina ngemasonto shothi ngenyanga ngiyathi sengibeka 40 emalangeni 10 ebe nje beka esontweni ngelisonto kuphela lo 10 emalangeni ukukhumbule ngimi le ngibusekile sengiyakukhuluma hey Nkosi ngana imali la ngicela wente nawo
such that nakwendeka ngibe ngekho le mali nginazo, hey, let me not be double absent. So le topic, let's don't be double absent, isikhuluma ngalokho ukuthi hey babe sibani ngicela ungiphathele nayo inhlanyelo yami noma nangumnikelo wami nje ngavumelana ukuthi naNkulunkulu wangitshela ukuthi ngabe wenda nawo. Yes, to cut a long story short, ngoba senikuvile so utabe uyakusearcha lapha kula mavidiyo, but vele walalela onke utabe usuyakubona ukuthi mfundisi lokho sinasibuka impilo yakho sikhanzela ukuthi kwenteka nako kuyingceke kulokuthi yes. So uNkulunkulu lesesikhathi kunetinto la sibusa ngathi ukuthi wenda icovenant nathi nakusukunya kuyonikela noma kusethe inkonzweni nje uyabona kusethendeni na umfundisi ukhona nje ngiko njengoba ngathi bazane ngicela babulalela Timemetelo kaVOC 4:30 ucala nje ku10:30 na 12:30 then ke na 4:30 sitive Timemetelo ungeva sinethe inkonzo njengoba nathi nje kuyendeka nabe sihamba namake mtshali incesi kubo steki sikubona inhlangano sengibekise nje inhlangano kubo steki kubo speak nali bandla la kuphi kuphi linetingozi sesitawati ukuthi nasi ngikhumbula nje one time ngikulenye indzawo ngaze ngibone ngingabasho lapha lenibadiko kwaba kuhle ngasi ngithi bengivile Timemetelo phindze futhi lenye indzawo ngiyakhumbula sengiyakhumbula lenye lapho bengakeva Timemetelo ngathi ngithi nje ngeva abantu bathandaza bahlabela was taken up kakhulu lokuthandaza bakuhlabela vele sikhulumile ngakho ngeva lokuthandaza kwabo emva kaloko ngase ngiyahamba ke ngithatha nje walk ngangena lesonto ngakhanza nebantu abangadiko so nangifika nakhona ke kwaba khona lokuthi before ngisuka emotweni ngathatha imali futhi imali evakalakho kwaba khona lokuthi ndahamba ngohlanyela ngase ngiyakhuluma Nkosi nganayo imali nayo uyakubo I mustn't come before empty. So ngiyiphethe le mali likomiti laleto tivusele leto noma leto tinkonzo leto kwangedeka babusteka. Number 2 ngimi lengasithakala ngoba lapha nje wazi ngenkulumo naku ke nceke lokufuna ukukhuluma vele ngabusiseka. So kuthi umuntu otamgwedla ngokuthi wena nike lethe umnikelo because nguwe lobusekayo. Futhi kumnikela kusiyimali kuphela lokuzila Hebrews 5 yasho Jesu wanikela ngekuzila nangokukhala nangokudazuluka. So kanjalo ke nalokuzila kube khona ukuthi Nkosi ngiyendelana nayo inkonzo nayi yekuzila ngicela Nkosi wendeke nako nanako ngilandzeke la ekuthenini ke uNkulunkulu kunetimbi lathi lwako ngekuthi alethi syllabus yekuthi zila 2 days bla 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 bla. So uma kukwenda lokho sotabe siyakhona kusithakala bazane kungangicethela isikhathi ngicela sale ngicuma ngicela ke sibuye kunako lokho ukuthi ke nangithi nje lobe ngibekisa silalele nekaVOC Timemetelo phindze nje nasemsakatweni embabane nakhona sive ukuthi utabe netinkonzo kuphi sithi thandazele number 1 phindze kwesibili sihambe siyohlanganyela ngoba labanye abantu lesibadi kuvele sabashumayela itinkonzo zokweduka tinkonzo leti kahle nalokuthi nje sihambe siyosupporta thina nje singilabanye labasupportako kumele ke nasifika vele asivame ukuhlala ngempilo kubafundisi ngoba sendela le intercession kakhulu nje lamathende noma kuseholeni nakuvakala kahle vele umuntu ngoba noma labanye nje base khona base bakhuluma kodwa ngabachacha kulenye ividiyo manje wena inceke uyathanda ukuhlala uphacelani manje umfundisi bese bala lana sokhulube kangaka ngibekise nje lapha inkonzweni ethi bavama kuba lapha kumathapha ngasho ngathi yabanze lokhu intercede ngoba siyakwadi ukuthi nawendeka lapha embili noma kuphe MC kakhulu nje inceko na ukhanzakala ukuthi number 1 uyeva ukuthi kunetimbi lapha mhlawumbe nema-devoluship you intercede. Number 2 kukhona ukuthi lo muntu uyaflowa still lokuflowa mbooste. So manje na uhleti nebafundisi ke udapha ngathi wena sotenda ngcwele so the best thing kuba ukuthi nje ube la ngephandle yabo nje lamathende ukhanze kuyavakala ume lapha baba sebakuneta situlo no phindze na uva ukuthi uphume kancane uhambe uyothandaza la inkonzo iba ne-impact. Just like nakhona nje nalabanye benje la khona emfundisi sitabe sinethi inkonzo siyathi vele sikhashane kumbe ngile emakhaya kumbe inceke ngeke ithi nasitshele inkonzo zingena ngabani thina siyahandle intercession because vele egcineni lesikwendako uNkulunkulu uthola liduma asikhethe uNkulunkulu uthola liduma ukuthi kwendeke lo msebenzi then ke nasikhona nami nje bakhona labanye abantu as long nje ungadisturb ukuthi kuyakhonakala ukuthi ubulalela isermon lapho but ubu-intercede ngiko nje nebaningi bafundisi lokwabakhona ukuthi labanye nabasinathi bathi bangibona ngoba lesikhathi umuntu noma ngabe ukhashana uyabona naka-ke emnisi lapha lezi sikhathi ukhanze ukuthi abakhona ukuthi kumbe utawenda lokho asangangibona kudlale labantwana kusuke indlu ingena lapha yes angisho ukuthi standise but vele abanye kugenuine labanye nje kwabakhona ukuthi vele bakubona uyathi vele hey ngibona inceke lapha lezi sikhathi kwabakhona ukuthi nje ngeva kuba neno it's because vele sihlale sitekula nje sithi mina ngijikisa lamasonto la ngemuva
umuntu akashumayela lapha epulpit ujikisela amasondela ngembili vele ukhontrola le moto mina ngikhontrola la ngamuva ama-intercessors that's what they do. So please so asichubekeni simsupport eVOC silaleleni ngumsakato wethu lapha sithathe lama prayer item ukuthi bobani batabe bakubhinyana nje tabe kusonza inkonzo tabo ma convention in licala sesifunze kangaka ukuthi asekude nje nangakubuta nje ukuthi last week nje inkonzo letiphelile noma linye letsaminyetelo litako wathi bhala phasi na over simemetelo bhala phasi ku diary yakho nasecingweni lakho lesitabe sinabo njalo sihlanu kusale ngikusho wonke umuntu abakhona ukuthi uve timemetelo tithini ebengiloya ngabhala bese siphakamisa liphepha mina ngivile mfundisi ukuthi libandla onke amabandla la ka Conference of Churches nanga lo nje mhlamba wabhale yebo kavama kuba maningi lawa la ka Conference of Churches but nanathi izindlela zika league bathi lapha eZiyoni lapha ePostoli thina lesika council bathi Nazarini bathi baseluthela bathi basesheshi batabe bakuphi banento inkonzo kube khona ukuthi umuntu abaphakamisa liphepha bese siyathandaza Nkosi namhlanje lesihlanu base kunento inkonzo nje into iyacala kusasa letinye into iyachubeka ticale ngemsombuluko yes tabe sithandaza itongena lento ukuthi imagine nje abantu abalala iVOC ukuthi ngabani nabani athi angeva simemetelo athi nje manje ngiyabonga kokucala akathandaza kwesibili akaye nangabe lokunye nini vele etinkonzweni nibika kumfundisi bika libandla lengikuthi mfundisi ngicela kuya kilo ayihlole lencike ukuthi kahle uhambani bantu abami ngoba lokubika kukahle siyasupportana njoba nje thina abantu abaningi bayasibona etinkonzweni lesikhathi angasiboni sisemotweni siyalalela yonke isemoni siyathandaza because after all vele asifunda ukubonwa but naloko ukuthi nemali yethu asambe sibe lapha lesi sikhathi sithumele abantu abambani yohlanyana lapha tinkonzo tinema expense bazalwane bengakaconzi kufika lapha bathi ngoba inkosi yazi well angibuye ke ngoba kungaba abantu asibuye ke lenza bana yokuhlwitha so libandla ke ebe besingaze litawuhlwitha ngalo level nalihlwitha libandla akusho ukuthi mtabe licala lokuhlwitha into le nto abecetselwa because uNkulunkulu is alpha and omega sikuthathela kuphi ke lokho sikuthathela ekuthenini vele thina kunanenzawo nalo kuthiwa sihleti kiyo but ngeke you cannot ngiyathanda lesingisi you cannot geographically point at it ukuthi nayi lenzawo 2 Thessalonians chapter number 2 verse 1 uyasho ukuthi bazalwane siyanitshela ngokubonakala kwenkosi nangokubuthalela kwethu nzawo kuphi ngeke ugijime eBrazil uye America uye Russia ilungase nenzawo lenkulu uthi libandla no it's not geographical physical but naku ke la sibuthene khona noma ke nasenze igama lokuhlwitha thina nje sihluthiwe etshwaleni ukuthi ngeke ngiko nje nongabuthi umfundisi wakho mfundisi bantu laba natha tshwala laba phingakho laba hlobo ngakho labe bakho laba bulalako batawuhlwithwa yena utawuthi umfundisi wakho ngeke tibude silene ngiloko ukuthi lokuhlwithwa kutabe kucetselwa sihlwithwe la ematshwaleni sahlwithwa la kuphingeni asiphingi sahlwithwa la kuhlobongweni asihlobonga sahlwithwa la kwebeni so nangabe uye ebanjweni uyabulala uyaphinga usangahlwithwa so kutawucedelwa ini anyway takucetsela ke it's a powerful sermon bese ke siyabuya ngalapha licilongo liseBhayibheli nelicilongo lokugcina nakusho lokugcina apha lamanye amacilongo is the same thing ungaguculwa lokho nje ligama lelicilongo lisho assemble lama hotela nje kube khona ukuthi assemble point of assemble square nasesikoleni bantwana kuthiwa baku morning assemble bonke form 1 up to form 5 bamile lapha bahlabelela bathole ama instructions bantu besikolo kutawuthi kuleli viki leli sidabe senda nako uyakhuluma umphathi wesikolo so it's the same thing thina nje sonke sikhalelwe licilongo ukuthi si-assemblishe enza mana ngete ngayikhomba nami sonke nje ngiphize ngibiyele into le thina nje sonke sikhalelwe licilongo la sikhalela ukuthi siphume kunathe ntshwala asengibekise nje hayi kaphi ebe besingathi ubambabana ngathi unyukile ebe besingathi manzini la eNkhabavu bese kuthi ke Mbabane kuba ngilenzawo ukuthi indzawo la kuhlala khona abantu labanganathi tshwala abantu labangabhemi labangaphingi labangahlobongi bonke bahlala eMbabane ningive kahle bese la kaManzini kulabantu labasanatha tshwala sothi ke njoba songivile sibiyele emva lokuhlwitha singathi thina sonke lesitawuhlwitha Jesu utasikhanda seMbabane sesihlwithiwe kaManzini ukuthi asibhema asinathi tshwala siphinga phinze futhi nawugucula ngalabo bhukulula amagama lamabili kukhala kwelicilongo lokugcina phinze nokuhlwithwa kwelibandla phinze thine sonke licilongo lokugqila litasikhanze eMbabane sikhalele licilongo ukuthi sonke sithethwe lakhala licilongo yekelani kunatha tshwala mnisi sa-assemblisha sonke eMbabane so ngizama nje ukuchaza
So nakuthiwa licilongo lokugcina lona lokhanzakala ukuthi lalamanye amacilongo akamkhaleli ngeke alive lokugcina nalona utawuliva-ke kuba nangabe kuyobe ngi-2 minutes to rapture nalo utawumukela Jesu then-ke aphenduke 2 minutes bese kuyakhala licilongo naye kutabe khona ukuthi uhlwithiwe let's say bekanatha tshwala 2 minutes to rapture babe ngiyaxolisa ngiyakholwa ngenhlitiyo nawe nje ngicela wende lo mthandazo ngoba wasenziswa simple nje kusenziwa kusimple nje uthi ngiyakholwa ngenhlitiyo ngiyavuma ngemlomo ukuthi Jesu wafa waphinda wavuka ngiyamukela uba inkosi nemsinzi wempilo yami so ukhuluma naye direct Jesu ngiyakholwa ngenhlitiyo ngiyavuma ngemlomo ukuthi wena wafa waphinda wavuka namhla ngiyakumukela ukuthi ube inkosi nemsinzisi wempilo yami ngicela igama lami libhale encwadini yokuphila ngiyabonga Jesu ukungibeketelela namhla sengisindisiwe amen that's simple prayer of repentance emva kwaloko uyakhulusa njengeliswane nalitalwa liyagezwa lithi nawe ke uyadinakelela uthwala esondweni kahle udlala iBhayibheli lihlale sikusho then you grow nemfundisi 95 that's what he did kuze kube nginyalo angizange sengiwe ekukholweni so loyo kulutakhona 2 minutes to rapture naye kanjalo so uthatha hlwitho kamanzini abe sembabane ngalo 2 minutes uyahlwitha kuyaqedzelwa ngoba sohluthiwe ekunatheni tshwala whatever lebeka kwenda naka confess number 2 so silimkhayela licilongo ukuthi hey wena asemblushe kunganathini tshwala angakabuyele etshwaleni so uyahlwitha so lenza balela ke bazana into trenda that is why ke ndawuthini nje naso uboneke lecilongo bese ke kunale ngoma nayo lengivama kuyishaya bethani icilongo leshaya dasekhaya AEC ninjani ama AEC lamahle ngicela ukuthi utype lapho ubhala uthi AEC umkhebethelazo lo A nalo C AEC so lo A nalo E nalo C bese uyabhala Africa Evangelical Church utype lapha phasi noma ngabe libandla lakho utawubuseka lakho ngicela wonke umva type lapha phasi athi AEC yes bese lithandazela nje nini lesihlanu esuka khona ngoba siyathi indzaba nasi sekubonakala nje so bonke bebakhona ke base AEC sathandaza sikhuluma lokhu lesitakuletha besikhuluma ukuthi David wendani spirit of unity sa prophet because kungena ke namabandla bavele sihlumisa inwele taSamson njoba sesishito nje sibazana ba indicate ukuthi dabu ukhona nawe sitokhona ukuthi sibone bese kusesiya khona ukuthi sesiya ku channel ukuthi thandazela kanje so simbambe lo 6 then siyahamba ke nga2 noma ke sithi nje after 2 njoba sesilapho sicale sathi after before 1 kwathi so this time isihamba nga2 sitawubeka lapho na lo mcibelo ngolesiya kuye labanye bethu siyachubeka kuba mnanzi kakhulu akhathe sesiseleke naleti injongosi leti so ngicela ubhale ukuthi ke AEC Africa Evangelical Church well angishiye ke bese ke sesiyabuya ke ukuthi le ngoma ke lethi bethani icilongo itholakala kuJoel chapter number 2 verse number 1 yona ke iphinzi yami kunamagama nanga lesithi ke bazana ajule kakhulu ukuthi nakuthiwa endabeni kaSomandla kuyabonelelwa leyo kuyahambelana lamagama lathi there is life in the wilderness nako kukhona la kulama video sathi even educational njoba ngihlale ngibekise nje ngosimisa kumele kube lihlane ukuthi ngeke kuba khanze bosimisa ngabo 9 10 ukuthi bala mission asisibekise nje bese ngathi simise solaka kwathi kubhala igama lakhe yes then ke so ngabo 9 10 naka ngekho lathi lihlane kubala mission then usesesikolweni utabese ke soba le life into uyakwathi kubhala igama lakhe so kanjalo ke thine nje noma ungahambi yehlane njengalapha nje siyalapha kubogoyi noma uye lapha etuleni sabeni nasi there is life in the wilderness lesen sikhathi akusasile physical wilderness wena nje anyway kuvele ngiconze nje ngco thine nje lokuthi there is life thine nje kithi senta kuba lihlane siphinde sibuyele sekusho kuba lihlane kunatha tshwala kuJola nje asikwendi then ke nganje even nabodokotela bathi umflo obhemako sicela ayekele kubhema so that atonyuka lamathuba ukuthi aphile angabi necancer lo lobhemako ayinyuka lamathuba ukuthi angaba nabo umdlavuza yebo even njoba sesakhuluma nje neyouth ukuthi umflo omusha hayi laba labasenzisiwe umflo omusha nje nangabe vele kuyamehlula lokulala akasebenzi condom so waqala lo muntu wakwenta kwabalihlane lokuthi nahamba apho kulala nje apho kulala kwabalihlane lokuthi umsebenzi condom days shall be life ngeke abe nabo gcunsula nabo gonorrhea liva nje ligama lesabeka phinze ngeke azamithi lehla lesikwenda ke naso motivate abantu sambe ezikolweni njoba nawo uyakufa nje so lamagama nje there is life in the wilderness
Phindze futhi ke nasesimshaya ngalesi John 10 Satan utela kutokweba buka ke wena lokuthi une life nje kaSathane ucale wenta lihlane usakhona kokati shuma usakhona ikesondweni usakhona ikuthandaza so ungenda lihlane kaNkulunkulu you shall have life kaSathane ngiyakusida nje na utawuchubeka lokuthi wena ngolwesihlanu uyalala wena iBhayibheli awulifunzi nakulesicetha kusho ukuthi siphila ngamagama laphuma hayi laphume na utawuchubeka wena ukhanza kalezi kusasa nje ngelesibili wena kude live shothi kusasa wena usehlane phinzi uyavuka uthandaze you shall have life kude umuntu lesa sachaza sathi lokhanzathi mfundisi ngibize ngiyamithisa mina mfundisi ngikhathi kushaya sibhakela mfundisi ngigcine senginatha tshwala sona life utawucala Sathane akuphothise kwesibili ke nasithi entabeni kaSomandla ngiyabonela akusasenesikhathi akusasiyo le physical insaba indlu lesina uyinyuka sonke nje including myself uyageleta lapha nalapha elofini wenda kuyabanza kusebusika njengoba sathi na unyuka insaba make mtshanje wasitala abanye uthi insaba awuyiphumuleli fana nenhlakula nje simini apho kuhlala past awuvala umsebenzi iyuthi nje noma abantwana abancane ema-2000 nangaba ahlakula lokwenta ngaso umsebenzi uba madiba kufana nokuthi nje yebo ngasina ugijima nojima bese sohlala phasi ngasikhathi kukhona ukuthi sofa the pain ngikhani kungena to the climax of lokujima so naselofini ke usuka nje la uyofika letulo lokufika uhlala awubu uhlala phasi ngoba umtimba uyawulimata kufana nokuthi nje ngidawuthini udla kudla anyways ngoba sakhuluma ngakho but sendikubambile so insaba ke indzawo le bita kuyafoma kuyaki so nayo ke seyinjenga lelihlane ukuthi akusadingi ukuthi uyehlane literally asisho sibangayi bantu but lelihlane uhlede endlini nje kube khona siliviki lonke ukhanzakala ukuthi lihlane awudli awuyibukeli iTV utawubona ke lapho uyathandaza udlala ivi they shall be life nensaba ke ngiko nje ngithi lelihlane lensaba into yinye bo 6 na 9 nje lunye kubheke phasi ube khona kuleli viki lonke mfundisi indaba ngisensabeni kaSomandla kuleli viki leli lonke mfundisi ngilala after 12 nakhona ngizi nje bo 2 bo 4 hours ngoba phela abanye benu kuyenteka phela balale ngabo 8 bo 9 awuvuke ekuseni kanti lapha na ukhona nje uyabuya emsebentini uyapheka bese uthi nje mfika kancane mhlambe lekubo 10 emva kwalo 2 hours nje uthi ukoko uyavuka ngabo 12 udlala ivi emva kwaloko sophinza uyophumula ke so utawuvuka ekuseni whatever so noma lo mnye kube khona ukuthi no sendawathi mfundisi bengibuye ngilale ngabo 9 nyalo sendawathi from 9 to 12 bengisuke ngilele nyalo ngidawuphusha ama studies ami ngivile encebe inkosi ngidlala ivi ngiyathandaza ngithandazela umfundisi wami njengoba abazali sisho bona labo VOC simemetelo ngizivile emva kwaloko ngabo after 12 sengiyophumula utakubona liviki nje linye kusukela ngelisonto kuze kube lisonto in that way stawuthi on the other hand wenda kuba lihlane ukuthi awukalali ngabo 9 to 12 njengoba seshito phinze futhi ngala insaba lena ukuthi utsiniwe ubuye emsebentini but uyaphusha utabese uyabonelelwa labede bantwana labangakaphronyothwa labagulako phinze labangaphili bungcwele labangasibalahlekelo ijoy utawubuya konke entabeni kaSomandla kuyabonelelwa but akusasiyo le physical sekuthi ke nasiya kule lena nasesiya kiyo sekubuye lesakusho ukuthi esondweni it's a temple then there's a tabernacle sathi bantu labo kune tabernacle into lohamba nayo umuntu one tabernacle usinakafika ethempelini asibusise ngoba kunale tabernacle so nanathi ke asiyeni lapha ensabeni noma ngensaba loyakiyo wathi ukuthi vele kunale nsaba phinze nalo yehlane akasasehlane kube lelihlane lelena ukuthi lo muntu oba angibekise nje nongathi abantu kanti indaba nisehlane mhlambe this coming umgcibelo indaba nisehlane kusukela nje naniphuma emsebentini ngabo 3 seniphumile ngabo 1 niyawuthandaza ndaze ngamgcibelo ndaze nehle ngabo 3 ekuseni seniyothi woko niphumule kancane lo 4 hours ngabo 7 seniyavuka nangaba nemuntu okhanzala senimemedile inkonzo yasehlane ukuthi indaba nisesigange nje ehlane nje mbamba noma ke nsabeni asuke bana uhlobo ongaphini abulale ningamvumela ndasi noma nisehlane physical but there shall be no breakthrough there shall be no life kule service yenu ngoba banohlobo ngeke it's simple in fact bevele dikhona sekuthi nje bekabeke uNkulunkulu ukuthi kube ngathi secala selikhulunywa ngumfundisi imniso ngoba na unganaka bebakwenda bayitolo sekuthi nje bona bebakwenda bangakafundiseki nyalo sekufundisekile kubokhona nje labanye bento akhanzakala ukuthi sithi entabeni kaSomandla sekumbuliwe sengikhani ke ningakwendi laba itolo bebakwenda bangakafundiswa about impilo nina senifundisiwe sokude lempilo angiphinzi itolo bebaphila lempilo bangakwadi nina seniyakwada niphile lempilo but ke lofunako go to your wilderness you shall find life
yenyukele entabeni kaSomandla, there shall be life. So lo Joel ke le ngoma nayithi bethani icilongo, uske lo Joel bethani icilongo, bobani laba betha icilongo sitawuchubeka lapho, akusi everybody lo betha icilongo. Phinze futhi kuthiwa masihlabe umkhosi, ngalamafishane ke ngiyishaya esikhongosini, isitobe siyashiya lapha sitawuchubeka. Phinze lokuthi nje labanye banawo licingo batangendele ama-order noma labanye batawutype, sithi kunasunza abantu namhlanje bezokuthandazela kona sesithi yes. Kunanathi thako nathi utatithanza ukuthi yes nakuthiwa bethani icilongo hlabana umkhosi into yini, asibekise nje ngesencele kuma-academics noma-ke kutemfundo. Uma ekhaya kini nje lokuthi bethani icilongo meaning assemblisha abantu, uma abantu abakini nje okay noma kube buhlungu lokubekisa ngalokho, mhlambe badala sebashona ngoba nayitolo bokwendeka bese bhuti noma sisi lomdzala bomnakabo uyabaphusha esikoleni, kanti labanye vele bashone batali benu bantwana baka form 1, so form 1 up to form 5 abhadalwa nguwe, mhlambe nase tertiary banazo scholarship but nje bafakela ama-laptop ini khansi nguwe. So labantu abakini-ke kufana ukuthi ubetha licilongo ngakhathi ubabhadalele esikolweni, namhla sebalutho wababhadalele tertiary. Leti moto labahamba ngato bagcoka kahle, badla kahle. Singathi ngalesi Joel wena wabetha licilongo, waba-assemblisha, wababeka enzaweni ye-prosperity. So kumandi lokho uyabona nje nasingaba nesikhathi nawe utakucedzela kuthi nje naloko ukuthi leli cilongo lishaya entsabeni, kuthiwa bethani icilongo entabeni engcwele, ungakabi nebungcwele ngeke uze ukhona kushaya icilongo. Asibuye-ke nakhona sathi i-tabernacle kuthiwa see to it ukuthi you build the tabernacle as you were shown in the mountain. Sathi lokwenda abantu kanti kude i-tabernacle phakathi kwabo, ukuthi i-tabernacle ukhonjiswa entsabeni lezi sichazile. Na insaba ukuthi nje abantu baganga emsebentini wena uyabaleka, kune-opposite sex wena ujoli, insaba le. Timali emsebentini bantu bangeba kahulumende wena uyabaleka webe, tshwala bubekwe embi kwakho wase wabunatha, mhlambe behle uba khona ngathi uyabukhanuka but uyabaleka, insaba le. So i-tabernacle kwakhiwa kwayo ukhonjiswe entsabeni, lo ungayi entsabeni angisho lele physical, lo ungayi entsabeni ngeke kuze kwakheke i-tabernacle. So nalapha leli cilongo kuthiwa libethwe entsabeni khona la kuma-academics, labantu abakini ukhanzakala ukuthi labanye futhi banjani njani but nje lokuhamba uye emsebentini insaba le. So licilongo ulibetha entsabeni, nawe-ke le nsaba ukuthi uyavuka ekuseni kumakhata bakhona nje mhlele ngithi ngebasalute ukhanzakala ukuthi uhamba ngelicingo, mhlawumbe uyalibona athi alisi-good quality, angakhona kuthenga licingo but athi mfundisi ngibone nje ukuthi angithengisena licingo nali, ngalithenga mhlambe nga-15,000 ngalithengisa belisesekahle ngilithengise nje ngabo-9,000 nakhona ngathengisela umzalwane, then ngase ngibanana ngibhombomba, ngathi ubhombombo nimthathaphi, ngabanana ngibhombombo for 3 months ngiphusha abantu abakithi ukuthi nje for 3 months, emva kwaloko nasengicedzile-ke ngabe after 4 months sengiyathenga. In that way salokwadi-ke ukuthi yes wena ubetha licilongo usensabeni, insaba nokuthi bongadlala ukuthandzako but ukhetha ukuthi uthengise licingo abantu abakini baphusha esikolweni. Then-ke leli cilongo yini, labantwana uyaba-assemblisha ukuthi bantu bami nginibeka endzaweni yokuthi nibe nelekusasa. Ngile ngihlale ngikusho bazalwane, lokhu lesikwendako nama-ke mtshali ukuze njalo solo siya-researcha libhayibheli sithole ama-message alesikhathi so that libhayibheli litoba practical ukuthi wow, manje siyabonga. Kwathiwa we are raising Bible doctors. Dokotela yini? Dokotela lowashi into lencane ufika libuka nje libuka ubona sayalikhokha uthi ahlanganise tinsambo lapha lowashi lakho liyaphila. Kuthiwa kunabo TV doctors nabo watch doctors. Nathi-ke we are raising Bible doctors. Njengalapha sokubonile ukuthi awumfundisi. Ngihlale ngisho ngithi yonke isermon ufuna sinayoletha kuma-academics ingabhimbi. So nalapha-ke nakhona ukuthi uyathi vele mfundisi indzaba lokuthi nje ngithengiswe licingo emsebentini base bangihleka athi ngihamba ngelicingo leli ngathi liphuka, finze for 3 months emsebentini ngibuye ngipaka imoto ngihlale ngithi kubekiseka kahle la, hhayi kabi. Ukuthi bantu kuyadula lokwenyuka ngemoto ngaphethroli but imoto naku uhlala kamanzini uyayibeka maybe kumathapha noma la kalozitha, so uyayinyuka-ke ugibele emakhumbi. Lo petrol for 3 months lokumseva lapha ukuthi ugibele i-public. Labanye kube khona vele mfundisi mina imoto ngibeke ekhaya ngisuka kamanzini ngihambe nge-public. Yebo-ke Nkosi yami siyanithandazela, ingakho nje labanye benu bayabika ngoba lesikhathi kuyenteka uthole ingoti ukuthi uhambe nga-public kani bebuhamba ngemoto yakho ngabe usevekile, but labo lababikako siyabathandazela ngoba siya-understand ukuthi bazama for 3 months ukuseva imali so that batophusha abantu abakibo. Sho ukuthi indzaba kuwe funathi ekuseni ugijime uyogibela ibhasi lapha ngesheka ngabe uhamba ngemoto, uyakubona. So uyabona-ke namhla uyaphenduleka ukuthi mfundisi licilongo ushaya entsabeni, wena nje nangabe ushaya licilongo awukho entsabeni.
labantu abakina awufuna ukuba assemblishe labathi awuthi kusasa khona babe nesinkwa sekuphila. Even nathi tingceku nami nje lokuba khona ukuthi umfundisi kukodwa ke nekuzela nokuthandaza nemfundisi lokho ngathi uyakhona ukuthi nakakhuluma simuve uyakhona akashaya icilongo simuve ngilokuthi kunensaba yakhe wangabi sensabeni awukhoni ushaya icilongo sitawucedzela ke bazalwane ukuthi ngabe lo mkhosi iphinzelela ukuthi lisuku lenkosi lisonzele you're gonna love this besitathi nje sikaVOC besitathi hayi sesiyaphuma emsakatweni njengoba nesikhathi sesisho njalo besitaba sisho ukuthi hey bazalwane sitawuchubeka evikini lelitako sibuye sichubeke ukuthi ngiyaluhamba odadisha nje ukuthi yini indzaba timnanzi leti indzaba leti bazo njengoba ngishito nje ukuthi sale sonke sitohlangana usende ilink nabani inkosi yami umnikete ubana kakuva lokho sesikhuluma letiningi ngasho ngathi thine silingisa ukuthi na ungena esitolo uthenga ticathulo ukhanza kunabo size 5 ubani nemakhala zilahlukene nalapha ke even aku local church yakho noma ngaba khona athi nga12 ipraise team yangisukumisa kusuka ngalo 12 to 1 ngeke ngikhulumise emuningi ngoba lomnye nawe nje utawukhanza kuloku utawubhala lapha kuma comments utawukhanza ukuthi hey mfundisi yathi naku nguvile but ebengikhulumise emuningi ke dokhanza mhlamba akusiyelo ivile so i combination of series la ngoba bo lecturer benta kanjalo bayakhuluma nje bese wena uyahamba uyocedzela wenda those different topics siyanitsanza kakhulu bazalwane ase sibuyisele lidumo uNkulunkulu uhlethe enkhathumlweni umuhle siyabonga Nkosi nguwe lopha abantu ukuphefumula phinze ubaphe abantu ukuthi baphefumule njani ngekukhuluma live lakho lithi wena wamphefumula umuntu lamanye wamphefumulela umuntu lamanye amahumusho athi man became another living soul siyabonga babe nathi sibuye sive nabe kukhuluma inkosi ukuthi itawuphefumula ingwenyama siyabonga nathi inkosi ukuthi uyasiphefumulela bese nathi siphefumulela sive sesiyilethile lemphefumulo siyayibonga lemphefumulo Nkosi ukuthi naba abantu bakho basalalela basabukela wena wenda umsebenzi lophelele Nkosi dunyiswa ukhathumuliswe ngetikhathi tonke egameni leyise egameni lendoda nasegameni laMoya